ça. Comme il était là, on ne devrait pas avoir peur akafanya njia pasipokuwa na njia. Na Biblia yangu inaniambia ya kwamba, mfungulie mwako kumlango, inaniambia ya kwamba saa yenye banageuka banaona Farao na wapanda farasi wake. Kumbe Mungu kubaambia bageuke batazame Farao na wapanda farasi wake, Mungu iko nataka baoneshe grandeur ya témoignage ni atabapatia. Bwana Yesu atusaidie sana. Grandeur ya probleme yenye uko nayo na ndio grandeur ya témoignage yenye Mungu atakupa. Sasa ya mugeuke banaona Farao wapanda farasi wake, armée iko organisée. À cette époque-là, Misri ilikuwa puissance mondiale. Biblia inasema bakageuka. Shatema bakarudi ya mbele. Mungu akatoka mbele yao, akaenda nyuma yao. Biblia inasema saa anaenda nyuma yao kukakuwa giza ya epesere. Ndio Biblia inasema. Manake giza ioneza sasa gusa, unasema hii ni giza. Tandis que giza zingine unazionaka. Mepale kukakuwa giza yenye unaweza gusa. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana yake Mungu akiwa mbele yetu anatengeneza ushuhuda, na akikala nyuma yetu anatiaka adui zetu mu confusion. Ngosahau kwa anatiaka adui zetu mu confusion. Raison pour laquelle la Bible dit ceci, aseme notre Dieu nous donnera la victoire en confondant nos ennemis. Esaïe 41. Saye anaongea kama kuko zengine victoire zikikia kumaisha yako, anapoke kuna confondre ni watu walisema. Na wewe nini watu waliongea kumaisha yako? Nini watu waliongea juu ya watoto yako? Nini watu waliongea juu ya mume wako? Nini watu waliongea juu ya kazi zako? Nini watu waliongea juu ya relation yako? Lakini Mungu anakuya kubametra confusion. Kusahau kwa hapa. Nilikuwa nasema anakia batia mu confusion. Abatayua ya wapi njo rouge na ya wapi njo blanche. Parce que quand Dieu met les gens en confusion, batu banakosa maneno ya kusema. Aussi kuko miracle ze Mungu anafanya kwetu sana, tupa ushuhuda. Atel point sasa wanakuambia usimame ushuhudie. Wewe peke unakosa uanzie wapi? Umalizie. Parce que yenye Mungu anafanya binapita entendement yako, binapita planning yako, binapita kisu liko na wasia. Na mimi naomba Mungu akufanyie vitu, asifanye sawa mwanadamu, abifanye sawa Mungu. Tofauti hata na kalkile zako, juu kalkile zako haziko za Mungu, plan zako haziko za Mungu, lakini atengeneze njia ya muujiza wako. Ale ipokee kwa jina la Yesu. Nasema tena uipokee katika jina la Yesu. Kenye mimi napenda wakati la présence rassurante de Dieu marche avec nous, anatufikisha kafasi kwenye jiko na tengeneza ushuhuda yetu. Anatufikisha fasi katika Romains 8:28. Romains chapitre 8 verset 28. Biblia inasema hivi: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bwana Yesu atusaidie sana. Anatubebaka kwenye eneo imoya hivi yenye tutaanza leta habari za Romains 8 chapitre 28. Yenye iko nasema mambo yote inaenda kwa faida ya wale wanaompenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Quand toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cela veut dire quoi? Mungu anakutengenezea vitu vyenye vinaweza fanana mauti, haiko mauti, kusudi apre wewe kutoka
témoignage ya my goodness. Uliza Biblia inasema hivi Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Donc s'il est ton berger et tu ne manqueras de rien. Biblia inaendelesha hii shairi inasema hivi. Kama yeye sio kama kuna Biblia ya Lisego pale nisaidie nayo mbio sana. Nisaidie na Lisego kwa pale Biblia yangu ya Lisego. Obi soma wewe kwa unapata kulisego. Soma kulisego kwa unapata. Soma papa soma papa soma. Soma tu. Twende. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Sitapungukiwa na kitu. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Katika malisho mabichi unilaza. Donc hawezi kupeleka kwenye malisho mabichi si premièrement il n'est pas ton berger. Or quand il est le berger prend en garde et en protection ses troupeaux. Na mina tangaza le bon berger qui est Jésus apprendre maisha yako en charge et en garde au nom de Jésus. Ok, endelea. Il me dirige près des eaux paisibles. Ananiongoza kwenye maji matulivu. Na mina tabiri magharibi ya leo, Jehova aanze ongoza hatua zako. Pale kwenye roho yako itatulia. J'aimerais dire aongoze shwa yako kwa ule garso mwenye atatuliza moyo wako, mwenye atakugeuza kuwe adoratrice, mwenye atakufanya na intercesseur. Mwoko naomba baba badilisha geuza. No, unakuwa mwombe ude papa mimi nakushukuru juu uliniongoza près des eaux paisibles. Merci kwa huyu Bwana, merci kwa amani yananipa, merci pour compatibilité, merci pour tout, parce que Dieu te conduit vers les eaux paisibles. Skumaba, il restaure mon âme. aseme anarejesha nafsi yangu. Maana yake kuna vitu naweza kuwa ulipotezaka, lakini comme Jésus est ton berger, anarudisha yenye ulipotezaka. Uko vitu vyenye bache wanaweza kuwa walichezea jamaa, lakini kukupitia comme il est ton berger, unakuwa wa kwanza kumfikia kufamili, unakuwa échantillon yako, parce que l'Éternel est ton berger et il commence la restauration. Na mina tangaza kwa waliye mgonjwa, Mungu arestore sante yake katika jina la Yesu. Mina tangaza kwa mwenye iko na maproblème, Mungu arestore alete solution katika jina la Yesu. Mina tangaza mwenye iko na madeception, Mungu alete restauration katika jina la Yesu. Na Biblia inaongea Joel ya kwamba je vous rendrai les années comme dévorées. Na mina tangaza kila kenye uchawi ilikuwa nakula kwa maisha yako akirudisha. Mimi nasema urejesho ianze leo kwa Yesu. Okay, twende ati. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ananiongoza kwenye njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Kumbe jina ya Yesu ikikuwa kwa maisha yako inavunja maneno ya kila jina. Na ujili. Na ingala mwenye alisimamaka kukulaani ni shangazi, ni muyomba, msijue ni tate, ni jirani, ni mulozi, msijue wa wapi, mfumu msijue wa wapi. Kumaisha yako jina la Yesu linavunjaka uwezo ya majina zingine. Ndio maana Biblia inasema alipewa jina kuu lipitalo majina na kila goti litakunjwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Na wewe leo naitabiri na kuitangaza. Naitabiri na kuitangaza. Ile problem iseme hakika naomba Mungu wa kweli. Ile madifikilte siseme hakika mwenye unaenda omba. Haiko dago, haiko miungu, ni Mungu wa kweli. Twende. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, Hapa ndio ninapenda aseme je marche dans la vallée,
Mais la vallée là, ce n'est pas la vallée des morts, mais c'est la vallée de l'ombre des morts. On sait que j'aime avec l'ombre. L'ombre peut ressembler être plus élancé que le propriétaire d'Ion. Oh, quand l'ombre est plus élancé que le propriétaire de l'ombre, mais l'ombre sur le mouvement, tu peux. Oh my God. J'aimerais te dire une chose. Il y a des fois que les diables peuvent vouloir ajouter ta vie. Mais quand tu es avec Jésus, c'est la vallée de l'ombre et de la mort. Mais à Ézéchiel, c'est la vallée de Beraka. Alléluia. Donc, quoi Ézéchiel, il y a une vallée à ombre des morts. Mais quoi Ézéchiel, il y a une vallée à Beraka. Oh, vallée de Beraka veut dire vallée de la bénédiction. Parce que Beraka veut dire bénédictere. Bénédictere veut dire la bénédiction. Et la bénédiction veut dire de belles paroles. Et je déclare ce soir sur ta vie de belles paroles au nom de Jésus. Pale kwenye diable alituma baraja yake na déclarer ma négativité. Moi je déclare la possibilité au nom de Jésus. Je déclare le poste, my goodness. Je le prophétise, je le déclare sur ta vie. Pale kwa Mungu akusaidie sana na Mungu akutende mema katika jina la Yesu. As a quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais la vallée de l'ombre de la mort n'est pas un demeure pour moi. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas la finalité, mais la vallée de l'ombre de la mort, c'est un passage. Et quand c'est un passage, tu ne peux pas y rester pendant longtemps. Tu es en train de quitter quelque part, mais tu descends dans la vallée. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais de l'autre côté, il y a la vallée de la gloire. De l'autre côté, il y a la montagne de la bénédiction. De l'autre côté, il y a la montagne de la stabilité. De l'autre côté, il y a la montagne du mariage. De l'autre côté, il y a la montagne de la guérison. Parce que quand on parle de la vallée, cela veut dire qu'il y a des montagnes. Il y a une montagne qui est avant, et puis il y a la vallée, et puis il y a l'autre montagne. Et c'est que j'aime, quand on est en train de descendre la montagne, on descend librement. Mais quand on commence la vallée, on peut penser que c'est la vallée de l'ombre et de la mort. Mais c'est que j'aime, après la vallée de l'ombre et de la mort, il y a la montagne à grimper. Et cette montagne, ce n'est plus la montagne de la mort, ça devient la montagne de la bénédiction. Ce n'est plus la montagne de la mort, ça devient la montagne de la stabilité. Ce n'est plus la montagne de la mort, ça devient la montagne du travail. Et que cela soit ton partage au nom de Jésus. Prenez. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, Dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. comme Jésus est là. Je n'ai pas peur. Parce que je ne crains aucun mal parce que car tu es. Donc la vallée, oui, c'est la vallée de l'ombre et de la mort. C'est la vallée des plaies, des difficultés. Mais je ne crains aucun mal parce que il est avec toi. J'aimerais te dire, où on a traversé vallée à ombre de la mort, tu n'as rien à craindre. Il est avec toi. Amen. Jésus est avec toi. Amen. Moi, il est vallée, il est là avec toi. Yes. Et la Bible déclare, ta houlette, continuez. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ok. Ah, c'est la présence rassurante de Jésus. Ta houlette et ton bâton me rassure. Toi, il n'est pas le 5 millions. Tu restes devant moi une table à face de mes adversaires. Tu restes devant moi une table. Donc, après la vallée de l'ombre et de la mort, la houlette et le bâton de Jésus nous rassurent. Et aussi, il est avec nous dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais au devant là-bas, après la vallée de l'ombre et de la mort, il y a une table dressée. Il y a une table dressée. Or, ça, il y a une table dressée. Cela veut dire qu'il va t'appeler à servir à Kochakoul. Mais j'aimerais te dire une chose. Pour toi, ce n'est pas la nourriture qu'on va servir, mais c'est le miracle. Amen.
Iko sawa unielewe. Meniongea tu na dada moya. Wewe haiko chakula, meni robe de gloire ndio watakusifia. Niongea na mtu moya mwenye kama mama difficile. Haiko table yeko dressing ya chakula no. Peut-être ile table repas itakuwa servi yako. Ni Mungu kukutosha mbupangai, anakufanya kuwa propriétaire, hata kuacha mbupropriétaire, anakufanya kuwa bayer. Oche twende. En face de mes adversaires. En face de mes alliés. Donc la table peut être dressée. Mais haitatuma bakuipiga vita basiku. Mais hata bakupige vita aye ushindi ni yako. Amen. Hata bapige kumatumbo waseme ulo utazalaka, unakwambia ushindi ni yako, uzala ni haki yako. Parce que la table est dressée. Mais il est devant les adversaires. Cela veut dire, c'est moi qui dois manger. Mais batakunywa migubi, c'est mes adversaires. Benye batameza mate. Parce que meza iko juu yangu. Lakini boe ni baspectateur. Na mimi natangaza. Mwenye alipima la muka usiku akavula manguo juu akuloga. Ataona kisi vile vya likulogaka vinaanguka. Na kisi unafikia pale walinao utafikia. Ule walipimaka kuenda kwa mfumu juu maisha yako yaribiki. Mina va retour à l'expédité. Yake ndio inaenda haribika kwa jina la Yesu. Ya watoto yake ndio inaenda haribika katika jina la Yesu. Simama tuombe Mungu. Simama tuombe Mungu. Simama tuombe Mungu. Weka mikono yako mbele juu. Mon Père est en ce lieu. Baba yangu kwa Baba yangu kwa et il va te toucher dans la kutosha mvale de l'ombre de la mort. Atakugusa na kutosha mvale de l'ombre de la mort. Weka tu mikono yako juu wewe. Sema katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Magharibi ya leo mikono yangu minaiinua katika jina la Yesu. Minaiinua mbele yako Yesu. Njoo nisaidie. Mwaivale ya ombre de la mort yenye niko minapitia. Sema Baba, mina kuomba katika jina la Yesu, nivushe mwaivale ya ombre de la mort. Nivushe katika jina la Yesu. Sema kuanzia leo mie na jamaa yangu tunaenda vuka katika. Piga mikono yako, fanya maombi na kwenye ile maombi Jehova akuvushe. Kwenye ile maombi Jehova akuvushe.
jina la Yesu. Mungu, nishike kwa mkono wako, unitoshe kwenye bonde la mabaya, unitoshe kwenye bonde la machozi, unitoshe kwenye bonde la dharau, na uniweke kwenye mlima wa baraka, uniweke kwenye mlima wa majini ya mahitaji. Sema kuanzia leo maisha yangu aliko ya popote, niko mlima ya mafanikio, mlima ya makazi, mlima ya harusi, katika ile mikono yako jina la Yesu. Funga macho yako. Niko naona wanasutire watu
Kabako bana batosha mu mabonde. Naona Mungu yuko anabapandisha. Na mimi natapili leo Bwana kupandisha katika jina la Yesu. Niko naona malaika wa Mungu kuna tosha watu mu mabonde. Na mimi naona anabapandisha echume ila. Ananiambia Mungu anawabeba kwenye miamba na kwenye maisha ya utawala. Na mimi natabiri utawala juu yako katika jina la Yesu. Pale kwenye ulikuwa unatawaliwa, ukakupe utawale yako katika jina la Yesu. Weka mikono yako vile. Kuba malaika watatu wenye Mungu anaachilia mwansamblea. Na mimi naona wako wanakuya. Niko kama vile kuna carton ya pomme. Wako na distribuer kwa et Dieu est en train de venir. Ni baraka zake zenye iko na gabulia watu magharibi ya leo. Naomba na wewe sikurate katika jina la Yesu. Hata wewe Mungu unanifuata kumtandao sikurate katika jina la Yesu. Ninawaombea Bwana ifanye. Funga macho yako, weka mikono yako. Kuna uwezo wa Mungu unatafuta tembea kusaidia. Na Mungu ikubadadadas. Naona ile mstari yenye Francine iko hapo kwa Esther na Isisi. Naomba protokoli anisaidia chunge bali badala. Bali badala wao nimeniforme mwana baraka nikakuona kwa kichwa. Na wana uwezo na mamlaka ya Mungu. Nitaanza hapa kwa Francine inaenda mpaka kwenye etite. Nitaanza hapa kwa Francine inaenda mpaka kwenye etite. La suta na posha galala. Wewe tunikore yako virusha. Nobada isikia na nguvu za kuendelea tembea juu yako. Kuna uwezo wa Mungu nenda masaidia pale. Kuna uwezo nenda masaidia pale. Ale la posha na magale. Nishaanza kamata Esther zile nguvu za kamata Esther. Niombe Mungu akuwe msaada Esther. Niombe Mungu akuwe Nasema Mungu nyuma yake acha hayo sikurusa. Mungu yepeke atakukusa baada. Na wewe dada watu washakeke ya Yesu. Bebeni ya Esther naye Mungu yuko anakukusa. Naye unakukusa ukamata bana. Hata Yesu yote ukamata bana. Je pense. Allez,
nguvu zenye ziko juu ya nafsi yako, ziko juu ya nafsi zinakia kusaidia, zinakia kusaidia. Mungu anakianzisha